she report me language ta shang ne nas wi mona lari Ethiopia sha wij in yamen che betchang ditin ka Africa ka sha wij in jende chu de diodian wi mon kelu reform shwala cost of living index by country 2025 chajalara no riu unit la jeka enatin chinka Ethiopia la kene thuka kwen kene kut torbiele shi media mishwala APA lara no ka Ethiopia netin la yo jegni shanka pa ishet ka lat kume shush kan shang ka de rantin gore sing ala basic needs shet ka kwen bini kana gwasianga reporter mo shaja news no Botswana Mozambique, Ivory Coast, Kenya, Somalia, taken care of a wakadhiech. Shaja Marcinano, Jurdwell, a changcha jamare semnetin kong, Megweka Jakel can attack Kogongwane dial dide a lonkaj Ethiopia. And Yogbo, Meska Sugne, Jal Sorbiele Kie, Rasnale can a jiglanetin kokien, rape Karonichiang a long and tame. Kakwijindong, she reported mo news and no me parke Ethiopia can a we Africa tin kong te cognine kenyal a long chet ko yotin la ram kel ka kamrar ka jare which one can a long ka we tin kong pan ka shanka wel bangwan ka pai bakel ron kin dangra wude jandangra wude diech re dola me chadul ka house of people representative ke duel kwaritin chung ka kinas a committee dung koka kana tourism shaja lare no de kuma let ko be kogwane yosping ramandul nas ne aisha yaya shaja lare de non kwang ne rep ke de rep koka ka do mishoro lod gwis ke tin medid sherep sene no de latin koken lat ko de kogwane yosping ke jwagda reform ne economy ka te pai kuma Ethiopia makalat sika long koka birra yosping ka she kogrep ka pek medid along re runa me paiwo kana roname Babur Nuer Global Network.